Tradicionalno, povodom početka vaskršnjeg posta, mališani osnovne škole Momčilo Nastasijević organizuju postni dan. U holu škole izložili su razne postne đakonije kojima su počastili mališane iz dečje ustanove Sunce. Post je kad idemo postnu hranu i te stvari koje se za njima posti. Pa ne treba slatkiše, mlijeko, jaja i kruška, jabuka, pa pomoranđa, jabuka i banana. Prema pravoslavnom učenju, Veliki post uči pokajanju, praštanju i pravoj molitvi, a cilj je da se u miru i tišini dočeka najveći hrišćanski praznik Vaskrs, jer je vera u vaskrsenje osnov hrišćanstva. O značaju posta, ali i same postne hrane, mališanima je besedio đakon Vladimir Vuleta. Znači sve dobro i zdravo kreće od malih nogu, a za decu je najvažnija zdrava ishrana. Da bi zdravo telo bilo, treba da ima i zdrav duh. I to je sve, deco, vrlo važno. Evo vi vidite ovdje da pred nama stoji postna hrana. Postna hrana je, deco, biljna hrana. Prvi ljudi hranili su se samo tom biljnom hranom. Prva nedelja posta zove se čista, slede prečista, krstopoklona, sredopostna, gluva, cvetna i strašna ili stradalna nedelja. Post se završava na Uskrs koji se ove godine proslavlja 12. aprila.